Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Yeremiya igice 32 ku murongo wa 33 tugeze kwa 34. Ijambo ndabazaniye ryitwa ngo mwateye ibitugu Imana. Yesu natugire neza. Imana mwarayiteye ibitugu, Imana mwarayihebye, Imana ntimukiyikeneye. Amagambo yayo asigaye yarabaduhiye. Ntago mugishaka kumva amagambo y'Imana, ntago mugishaka kumva ubutumwa bwiza. Mwarayikuye nkuko mukura imyenda yanyu, murayimanika hariya. Igihe tuzashakira tuzaja kuyitora, yamara uzaja kuyireba igihe cyo kwishaka cyarangiye. Imana yari yarakwiringiye ko uzakwama imbuto nzima, ariko wama ibijabija. Imana iyo iri mwiragushaka ntago ikubona, kandi utonda misi yose mu rushengero. Iraheba igatuma abakozi bayo kugira ngo irebe ko yakubona, ariko yarakuzi. Mubandanya imirimo y'Imana, Imana yarababuze. Yabashaka ntibabone. Mwene data, Imana wayiteye ibitugu. Imana wayiteye ibitugu, warayihebye. Wagiye mu bitagira ikimazi, wagiye mu bintu bitazigira binagufasha natoye. Ibintu by'isi bizagufasha iki mwene data? Ibyo bintu by'isi wagiyemwo nibizakonka bikanakurimbura. Ese wagarutse ku Mana ko nubundi iri mwirasemerera? Yesu natugire neza, Yesu nadutabare by'ukuri. Imana yo mu ijuru yaragushatsira kubura we wa mukobwa. Imana yo mu ijuru yaragushatsira kubura we wa mumama we. Imana yo mu ijuru yaragushatsira kubura we wa mupapa we, wa musore we. Mwagiye hehe? Mwagiye hehe ko Imana ibakeneye? Mwagiye hehe? Nimugarukiye. Mwaraguye, ntago mushaka kuvyuka. Imana ntago ishaka ko uguma uryama aho ngaho wagwiriye. Ishaka kubyuka kugira ngo ikunagishe. Kandi dusenga Imana. Data twese ndagushimiye cyane kuba wongeye kandi ukangira neza. Ndi imbere yawe, ndi igikoresho cyawe. Nyemerera nasame nawe uvuge kugira ngo uburire abantu bawe. Mana, abakobwa, abasore, abamama, abapapa baraguteza amatwi. Ndakwinginze Yesu Kristo, ubagire neza, ubafungure amatwi y'umwuka n'imitima yabo, kugira ngo ijambo ryawe ribashikemwo mu izina rya Yesu Kristo.
ndirukanye imyuka yose mibiri hano hantu mu izina rya Yesu. Ndatwitse imbaraga z'abarozi, ndatwitse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ndahamagaye imbaraga z'ijuru zize zikikuza hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Gira neza umuntu wari wese agiye kumviza ubutumwa bwiza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Gusa mukobwa, mu mama, mu papa uri muranyumviriza, wari ukwiye kumenya ko Imana irimo iragushaka by'ukuri, n'ukuri. Urashobora kuvuga ngo uja mu rushengero misi yose, urashobora kuvuga ngo uraririmba, urashobora kuvuga ngo uvuga ubutumwa misi yose, ariko nubwo ibyo byose ubikora Imana ntabwo irimo irakubona. Hariho ibintu biriko biratuma Imana itakubona wewe. Hari ibintu bigukingirije bidashobora gutuma Imana ikubona. Muradiyakona misi yose, muvyuka kare, ariko hariho ibintu biriko biratuma Imana itariko irakubona. Nubwo ugenda misi yose Imana ntikuzi, kubera ko hari ibintu bikuriho biriko biratuma Imana itakubona. Mwagiye hehe? Mwanyegurutse aho mwagiye. Nimunyeguruke aho mwagiye, Imana irabakeneye. Imana irabakeneye bene data. Mureke koshwa n'ibintu bidafite akamaro. Ibyo ngibyo biriko birabosha, nibiriko birabajana gihanamu. Mwagiye hehe ko Imana yabashatse ikababura? Oh Yesu Kristo, ana waremishurize, girira neza. Yesu Kristo mwana w'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Banteye ibitugu mu gishingo cyo kuntumbera, naho nabahanura nkama nzindugwa no kubahanura, yamara ntibanyumviye ngo babishire ku mutima. Uyu ariko aravuga n'Uwiteka. Banteye ibitugu mu gishingo cyo kuntumbera, naho nabahanura nkama nzindugwa no kubahanura, yamara ntibanyumviye ngo babishire ku mutima. Haleluya. Imana irimo irabashaka, ariko mwebwe ntabwo muyikeneye. Izindurwa no kubahanura. Yesu nashimwe. Imana yo mwijuru ntako itari kiragira, irimo irabashaka, ariko mwebwe mwariyankiye, ntabwo mukishaka, ntimukishaka. Banteye ibitugu mu gishingo cyo kuntumbera, naho nabahanura nkama nzindugwa no kubahanura, yamara ntibanyumviye ngo babishire ku mutima. Ntabwo mwigira muyitumbera, ahubwo mwayiteye ibitugu, mwayishize inyuma. Imana iri inyuma, mwayitaye inyuma. Ntayo mugikeneye, mwirirwa mu busambanyi, mwirirwa mu bubeshi, mwirirwa mu bujura. Yamara mwene data ibyo byose uri murirukamwo nta nakamaro bizakumarira. Ushatse wahinduka ugashaka iyo Mana wataye, ukayisanga ikakubabarira. Uri umwana w'ikirara wewe, uri umwana w'ikirara, warazimiye, yamara Imana ishaka kwigarukaho. Yesu nashimwe cyane.
abantu bose bafashe Imana bakayita abo bose bazarimbuka. Yamara mwene data wari ukwiye kumvira umwuka wera ukagaruka ku Mana. Imana irasemera buri munsi, irimo irashaka wewe. Naho ngaho ugenda gusenga irasemerera, ariko yarakubuze. Inyura mu ndirimbo isemerera, ariko yarakubuze. Musambanira mu rushengero, mugasinda muri mu rushengero, mukiba muri mu rushengero. Abariko barakora ibyaha ni bande? Abangaba Imana yabuze ni bande? Si mwebwe. Mwebwe mwavuze ati turakwemeye Yesu, mukabatizwa. Hariya mwariyandikishije. Nubwo mwiyandikishije Imana ntirikira babona. Mwarayitaye, mwayishize inyuma, mwayiteye ibitugu, ntayo mugikeneye. Ariko reka ndakubwire mwene data ko utari murayikenera ubu, ugira ngo igihe kiza uzayishaka ngo uyibone. Ubu ngubu irimo iragushaka y'ubwayo ukagira ukabyanga. None ugira ngo wewe nihagera igihe uvuga ati ngo ndayishaka, ugira ngo izakwitaba. Ntabwo izakwitaba, ntabwo izigera yumva ukwira kwawe. Igihe gikomeye kiraje. Abantu bose banze kumvira Imana baragowe. Imana yari yoroheje kugira ngo irebe ko wayigarukaho, ariko wewe urimo urafata amagambo y'Imana ukayatesha agaciro. Bamwe mugenda mwambaye ubusa, mugasa nkuko mwishakiye, mbese mukaguma mugira iki, mukaguma mbese mwibere mu rushengero mumeze nabi. Imana abashakaho muri ikababura. Yesu natugiye neza. Ibigirwamana nibyo muri ko murinjiza hehe mu rushengero. Mufata ibigirwamana mukayivana hanze mukabyinjiza mu rushengero. Indaya zari hanze ariko ubuzibereye mu rushengero. Utumini twari hanze ariko ubu twibereye mu rushengero. Inyambaro uko indaya igaragara umukristo ubu niko agaragara. Ntushobora gutandukanya indaya n'umukristo yakiriye Kristo. Bose barasa. None mwene data amaherezo yawe na yahe? Amaherezo yawe na yahe? Ko Imana mutayishaka bizagenda gute? Bizagenda gute? Iyo Mana mwashize inyuma nk'ikoti. Bizagenda gute ko igihe kije cyaka nk'itanure abibone bose n'inkozi z'ibibi? Ko umuriro uzabatongora, umuriro uzabatwika. Bamwe murazi ko muri kumurarondegwa n'Imana ariko mwagumye mukomantaza imitima. Nubwo ijambo riza rikuza ko wewe ucurishira ku ruhande, yamara ari wowe Imana ishaka. Iyo ijambo rije ukaryumva hakaba harimo akantu uri murakora wewe katanezereza Imana, ucuguma ukomantaje umutima maze ukiyorohereza. Ukiyorohereza ngo singe mbwigwa, kubera ko atari wowe ubwigwa wewe. Ni wowe ubwigwa. Nubwo uri murafata ayo magambo ukayakengera, ni wowe uri kuraburirwa. Iyo ijambo rije rikakureba rikavuga ibyawe, n'umwuka wera bari karavugana nawe, ushatse wakwiyana ukareka ibyo uri kurabuzwa. Haleluya. Mureke gukubita Imana umugongo, mureke kuyishira hariya. Murayishira hariya muzayirondeza mutayibona. Umwami Yesu aje guhemba no guhana. None mwene data we wadamaraye mu byisi bizaca bigenda gute? Kandi umuntu wese azahemberwa ibikwiranye n'ibyakoze. Ntago uzasarura amacungwa wagize iki wareze ibitobotobo, ntibibaho. Ibyo weze nibyo uzajya. Nimba wareze ibitobotobo uzasarura ibyo bitobotobo byawe. Wareze amatunda uzarya amatunda.
nimuve mu nzira zanyu mbi mukurikira Imana yo mu ijuru. Muve mu nzira zanyu mbi mukurikira Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ku murongo wa 34. Ariko bashize ibizira byabo by'ubuyobe mu ngoro yanjye yitirirwa izina ryanjye ngo bayihumanye. Yesu natugire neza. Murumva ibyo nimwe ku mashamunzo y'Imana. Ibigirwamana, ibizira, amataka ari hanze, amabera ari hanze, ibyo byose n'ibigirwamana. Kubera ko ikintu cyose Imana itemera nikigirwamana. Nimba uzi kuri murasambana, ibyo n'ibigirwamana. Nimba uzi kuri umujura, ibyo byose n'ibigirwamana. Nimba uzi ko wihindagura, ibyo byose n'ibigirwamana. Ibintu byose Imana itemera n'ibigirwamana. Kandi ibyo byose mukabifata mukabyinjiza mu nzu y'Imana. Mwene data, Imana niyaza. Imana niyaza gutwara umugeni, buriya wumva utazasigara. Uzasigara by'ukuri. Gira iki rero? Nuhinduke, shaka Imana. Iyo Mana wataye uyitore, genda uyitore. Mwarayitaye, genda aho mwayitaye muyitore. Muyitore by'ukuri. Iri mwirabashaka kandi mwirashaka mwebwe. Umusore niwe yikirakenera. Wasubiye mu businzi, wasubiye mu kwikinisha, wasubiye mu nuze mu kuraguza, mwasubiye mu kugira iki? Mu burozi bwanyu. Ibyaha bitandukanye nibyo muri ko murakora. None se mwene data, ese wumva amaherezo yawe arayahe? Wumva utazarimbuka nimba utavuye mu izo nzira zawe mbi? Erega abanyabyaha nta mahoro bafite. Abanyabyaha nta mahoro bafite. Nta mahoro. Yewe shaka wirememwe amahoro wewe ubwawe ntayo ufite. Amahoro ari ku Mana. Nawe nyene abantu abaronka amahoro n'abakire Yesu Kristo umwami n'umukiza kandi bakabari bamurimo neza. Ariko wewe urajuragirika. Urajurajara. Nimushake Imana bigishoboka kibonwa. Nimuyambaze ikiri hafi. Mureke izo nzira zanyu mbi. Niba mudashaka guhinduka, ndakubwije kuri muzayishaka itakibakenera nawe. Muzayishaka itakibakenera. Reba inzara zanyu umengo sinzi, reka ndababwire ubwo bwibone bwose nimute mugaruke ku Mana. Iyo minwa yanyu mwasize amarangi mute by'ukuri. Ayo mazuru mwatobaguye, ayo mikondo yanyu mwatobaguye nimute. Yesu natugire neza. Mwene data, wewe Imana imwira gushaka, irimwira kuburira. Ni wowe ro gufata umwanzuro. Ijuru ntago ari gukururana nkuko. Oya. Ijuru sugukururana. Ntago ari gukururana. Wewe rero uzi ko wataye Imana uri mu rushengero witwa ngo uri umupagani wo mu rushengero. Nugarukira Imana. Niba uzi ko uririmba usambana, banza ureke kuririmba, genda wihane. Niba uzi kuvuga ubutumwa usambana, banza ureke kuvuga ubutumwa, genda wihane. Niba uzi ko ukora ibyaha bitandukanye, ukora umurimo w'Imana, banza ukore, ureke ibyo uwo murimo w'Imana ugende wihane. Imana itangira kubone. Ibyaha nibyo biriko biratuma Imana itabibuka. Ibyaha nibyo biriko biratuma Imana yigira kure. Ibyo ngibyo muri ko murakora mugaca mubandanya mucafuza umurimo w'Imana. Urazi ukuntu umukobwa ateye isoni kweri, ukuntu agenda afashe ibuno akarihambira kweri agiye kugwisha abantu abandi. Urazi ukuntu bibabaje iyo ubonye umukobwa mu ntege yiwe ariko aragaragara. Urazi ukuntu biteye isoni mu kwaha k'umukobwa cye k'umugore hari kwaragaragara, hateye isoni. Urazi ukuntu biteye isoni kubona amabere hano hagaragara hose, hano hose akagaragara kino gice c'amabere kiraha, bamwe bakambaye imezuku, bandi bakambara hano hagaragara nkuku. Izo ni nyambaro za kishetani, izo ni nyambaro zikuzimu. Muba muri ko murashaka gutakaza abantu babashake babifuze bapfe nabi mu bitekerezo. Yamara uzarimbuka n'ukuri. Uzarimbuka pe. Ibyo byose murakora, ubikora uzi kuzarimbuka. Imana ntago inezerewe ibyo bintu murakora.
ntago mwikunda mwebwe mwariyanze mwaranze uko Imana yabaremye muriko murashaka gusa uko shetani yishakira. Ibyo byose biriko biratuma Imana ibabara. Abantu birirwa mu maonapo, muririrwa mu maonapo, kandi ijambo ryaza rikakubwira wewe kukwiye kuva muri onapo, ukarifata ukarishira hirya ukabyirengagiza neza kandi ari we ariko urabwira. Reka ndakubaza, mbe urabona umuntu yakubiswe na kanseri yo mu gitereko? Urabona umuntu yakubiswe n'ibyimba byo mu bitereko? Urabona umuntu yagize aja mu maraso ubutarangira kubera za onapo? Uramubona mwene data? Nimba utaramubona umenye ko biriho. Iyo nkoni rero nawe ugiye gukuzako nudahunga. Ntabwo urabona ukuntu abantu bonda bakabyibuha kuri ibyo biti, iyo miti mwishiramo? Ntabyo urabona? Nimba utarayibona ro mwene data, inkoni y'Imana irakuje kandi izazikubye inshuro 7. Ntabwo urabona abantu usanga bagenda gukorerwa ama operation kubera ibibyimba byabaye binini mu nda zabo mu bitereko kubera za onapo? Mwene data, ushatse waheba ibyo bintu. Byukuri ushatse waheba ibyo bintu. Ushatse waheba ibyo bintu mwebwe mwikurira murikurira kaziri. Ni mubivemo, Imana ntibyemera. Mwirirwa mu maonapo, bandi mukagenda nishinge mu maboko. Imana ishatse aho kantu wishizemwo yareka kakinja no mu mutsi w'umutima ugacupfa. Ariko kubera Imana ari nyembabazi irimwe irakubembereza ngo bireke. Ntabwo urabona abantu mbese babaye ingumba kubera ibyo bintu bya onapo? Nk'abakobwa bagenda mu maonapo ari abakobwa bagenda ku bagabo bakabura abana ngo mbe byagenze gute? Nuko mwashirije iyi ntuzinye zanyu mwariyo nonye mugafata onapo muri abakobwa. Ese nkamwe kwera? Nkamwe heba mugaca mwica mukaririmba ngo murabaririmbye mu rushengero ngo muravuga butumwa ngo bikura akora ibiki mwuzuye za onapo muri mwebwe. Reka ndakubwire, abo bana mwishe, abantu bakuye mwinda, abo bana mwishe mugaca muceceka mukaguma ngo ntimunihane, mukaguma mwihana ibindi byaha nabyo mwakoze mukabireka, mukaguma bifukiranya ngo ndayivuze ngo bamfunga, ndayivuze bamfunga. Reka ndakubwire, icyo ngicyo wanze kwihana, icyo ngicyo kizatuma utaja mu ijuru. Ni mwihane neza, kuko muriko murihana nabi. Bamwe muriko murihana ibindi mukabisiga ngo banseka, mukihana ibindi mukabisiga ngo banseka. Mwene data, ushatse wakwihana. Ibyo byose muriko murakora ni ibyaha, ni mubireke. Abantu muriko murakoresha amapridance, mwebwe mubona n'abagore banyu mukoresha amapridance. Pastor muzima akagura pridance agenda kubona n'umugore wiwe akoreshe pridance ngo mwatinya kubyara. Ndakubwiza ukuri, Imana ntago yigeze ivuga ngo muje muri onapo, ntago yigeze ibivuga. Kandi ikindi, iyo mibonano mpuza bitsina muriko murakora, Imana ntago yayiremeye ngo muryoherwe. Wapi? Imana bikoze kugira ngo mubyare. Niyo mpamvu Imana yahuje umugore n'umugabo kugira ngo mubyare. Ntago ari kuryoherwa ngo ni raha, ntago ari raha. Mureke kubabaza Imana mwarayibabaje, mwararengeje. Nukuri nimugezaho pe, mugarukire Imana. Haleluya. Imana nibagire neza. Imibonano mpuzabitsina ubu wari wese ariko arayikora, haba abana haba baki bose barimo barakora ibyo bintu. Ibyo byaremewe umugore n'umugabo, ntabwo byaremewe bari bo bose. Ariko mwebwe ni mwihane by'ukuri. Ubwo busambanyi bwanyu buzabarimbura by'ukuri, muzarimbuka. Imana irababajwe n'ibyo muri ko murakora.
muzageza ryari kubabaza Imana? Mwagarutse ku Mana, mwagarutse ku Mana ko Imana ishaka ko mwihana. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Wewe wikinisha ukwiye kubireka, wewe wibisha umunzane ukwiye kubireka, mukihana mugasanga Imana by'ukuri. Dusenga Imana. Uwera Mana yene icyubahiro, ndagushimiye ko amagambo ushikirije abantu bawe. Ndakwinginze Yesu Kristo yakurikirane kugira ngo akore agire ikimaze mu mitima y'abantu. Ni mwizajya Yesu Kristo, amen. Imana mu ijuru nibaho umugisha kandi bahe kugira iki gusobanukirwa. Mwihane by'ukuri. Imana mu ijuru irashaka umwige muva mu vyaha. Ni mwihane, nta byo gufinata. Umuriro ntabwo uri murafina, umuriro uzabatwika. Ntabwo uzareba ngo uri muto muto, ntuzareba ngo urashaje, ntuzareba ngo uracara gasugi. Uje mu vyaha umuriro uzagutwika, ntuzareba ngo uri munini ya ngo warisize mu korogo ngo ufite inzara ndende ngo umuriro ntutinye uzagutwika. Ni mwihane, ni mwihane. Imana ishaka ko mwihana, muve mu vyaha, muve mu nzira zanyu mbi, muve mu nzira zanyu mbi bene data. Mwemerera Imana ibababarire, imwe irakenera mwebwe. Ijambo irabazaho kandi ivuga ibyanyu, ariko mukarishira ku ruhande. Mukanka iby'umwuka we ari mwarabahanura anyuze mu mukozi w'Imana. Mukabipinga, nimupinge n'akazi kanyu, nimupinge n'akazi kanyu. Mubure kwihana mukava mu byaha, mubure kwihana mukava mu byaha.